Zdravo narode, ja sam Devas Krstija i dobrodošli u još jedan tutorial iz serijala Arduino Uno. U ovom tutorialu pokušat ćemo se upoznati sa novom komponentom, a to je push button na engleskom, a na našem mogli bi reći, hajdemo reći nekakav prekidač. Šta želimo postići sa ovim prekidačem? Pa pokušat ćemo naše strujno kolo, kako bi rekli, da zatvorimo, odnosno otvorimo. Ova komponenta ima 4 terminala. Terminal 1.1, terminal 1.2 i zatim terminal 2.1 i terminal 2.2. Prošli puta smo vidjeli da između kolona koje se nalazi na našoj ploči imamo nekakav kanal i upravo uloga ovog kanala je da razdvoji terminale komponenti koji imaju više terminala. Dobro, a evo našu diodu ćemo malo prebaciti u gori dio naše ploče, a push button ćemo staviti tako da je terminal 1.1 povezan sa ovim našim otpornikom. Dobro, sad samo ovu katodu moramo povezati sa negativnom magistralom, znači treba još da uradimo ovako nešto. Dobro. Black. I da vidimo šta će se desiti sa našom diodom sada kad okrenemo simulaciju. Vidimo da je i dalje uključena. Dobro, zaustavimo simulaciju, a sad pokušajmo sve ovo, ali malo drugčije. Izbrisat ću ovo. Pomjerit ću naš prekidač malo ulijevo, tako da je sada recimo terminal 2.1 povezan sa provodnikom. A pomjerit ću i našu diodu ulijevo, tako da je sada anoda povezana sa terminalom 1.2. Dobro, izbrisat ću ovu žicu, a katodu ću da povežem sa negativnom magistralom. Dobro, prvu boju u crnu. I šta se sad dešava kad pokrenemo simulaciju? Vidimo da ovaj put naša LED dioda nije uključena, ali kad pritisnemo naš prekidač, ona se uključuje. Kad otpustimo prekidač, ona se isključuje. Dakle, na početku imamo otvoreno strujno kolo, a strujno kolo zatvaramo kada pritisnemo naš prekidač i ponovo, dakle, uključujemo našu LED diodu. Zašto je LED dioda isključena kada naš prekidač nije pritisnut, odnosno push button, a zašto jest uključena kada pritisnemo push button? Ok, pogledajmo sljedeće slike. Dakle, na ovoj slici vidimo da push button ima 4 terminala. Terminal 1.1, 1.2 i zatim terminale 2.1, 2.2. I sad kaže, kada ovo naše dugme nije pritisnuto, između terminala nema mosta.
Po defaultu terminal 1.1 i 1.2 su povezani. Također i terminal 2.1 i 2.2 su povezani. Ali recimo terminal 1.1 nije povezan sa terminalom 2.1, a također nije povezan i sa terminalom 2.2. Terminal 1.2 također nije povezan niti sa terminalom 2.2, niti sa terminalom 2.1. Znači, to je situacija kada push button nije pritisnuto. Znači, nema mosta između terminala. Šta se dešava kada pritisnemo push button? Na taj način stvara se most između terminala i svi terminali su povezani. Znači, sad je svaki terminal povezan sa ostala 3 terminala. To se dešava kada pritisnemo push button. Znači, u našem slučaju, kada push button nije pritisnuto, dakle, mi vidimo da je otpornik povezan sa terminalom 2.1, ali terminal 2.1 u ovoj situaciji nije povezan sa terminalom 1.2 ako push button nije pritisnuto. Zašto? Zato što nemamo mosta između terminala i u ovom našem slučaju strujno kolo je otvoreno, ali kad pritisnemo push button dobivamo most, terminali su povezani i ponovo imamo zatvoreno strujno kolo i naša LED dioda se uključuje. Dobro narode, toliko što se tiče ovog tutoriala. Do nekog novog tutoriala, puno pozdrava od Dora Skrsije. Čujemo se.